Po prvi put odbojkaški turnir u okviru sportskih igara mladih održan je u Prijepolju, što je dočekano sa oduševljenjem, s obzirom na to da je upravo ženska odbojka jedan od najmasovnijih sportova među devojčicama. Takmičenje koje je održano u Parku narodnih heroja organizovano je sa ciljem da svako dete ponese vredno iskustvo, bilo da je prvi put u dresu ili već ima nekoliko turnira iza sebe. Ženska odbojka je jako popularan sport, najpopularniji ženski sport u Srbiji, kod nas u Prijepolju naravno i da mnogo devojčica trenira taj sport. Ovo je super za njih, ovo je sjajno jedno iskustvo i za ovu malu decu koja su 2014. i 13. godište da odigraju svoj prvi set. Zato je ovoliko ekipa danas ovdje, tako da sve nas raduje, samo da nas vreme malo posluži i bit će sve super. Pa najbitnije je za njihovu afirmaciju i najbitnije je za njihovo druženje. Da prvi put pokušaju da odigraju jednu vrstu ovakvog takmičenja turnirskog, da se bore za mesto i stvarno se nadam da će najbolja ekipa da prođe. Veliki broj prijavljenih ekipa i visok nivo entuzijazma mladih sportistkinja samo potvrđuju koliko je ovaj sport popularan i važan za našu opštinu. Sada ovdje imamo, na primjer, situaciju gdje deca 2013-14. godište igraju svoje prve, da kažem, utakmice. Jedna ekipa mora izgubiti. One su sve uplakane kada pobede, ove druge strane su nasmijane. I jedno i drugo nam treba. I taj plač nam je koristan da ta deca nauče da gube i ova radost ovamo. I jedno i drugo je jako korisno. Znači sve što se danas desi ovdje sigurno će im ići u prilog. Za mnoge mlade odbojkašice učešće na turniru bilo je više od same igre. To je bio izazov, prilika za učenje i prvi korak ka izgradnji sportskog duha. Uz podršku trenera i roditelja, atmosfera je bila ispunjena sportskim žarom i osmesima. Odbojka je stvarno sjajan sport. Ja sam skoro počela da treniram odbojku, a već imam priliku da učestvujem na ovako lepoj manifestaciji kao što su sportske igre mladih. Ovo je sjajna prilika za druženje, pre svega zabavu, da pokažemo, da se nadmećemo i da pokažemo svoju snagu i veštinu. I presrećna sam što sam deo ovoga i nadam se da će ovih manifestacija biti što više. Čini mi se kao da je veoma važna manifestacija, pre svega zbog druženja i zbog uspostavljanja novih prijateljstava, a ne samo zbog pobede. Iako na kraju krajeva je i to važno zato što bismo predstavljali Prijepolje na nekim daljim krugovima ove manifestacije. Ja treniram odbojku 2,5 godine i mislim da je stvarno zanimljivo da svi dođemo ovdje kao ekipe klubova i škola i da zajedno igramo odbojku. Ja sam bila pozvana da igram i za klub, ali pre toga su me zvali za školu pa sam išla za školu, ali svejedno. Manifestacija je stvarno posebna, jer ovo se ne dešava u našem gradu baš toliko često i stvarno je super da bi ostvarili nova prijateljstva i da bi se družili. Ovo je prvenstveno da bi se mi izigrali i da bi osjetili čisto taj osjećaj za dalje turnire i za dalje utakmice. Pobednička ekipa izborila je učešće na regionalno takmičenje koje će biti održano sredinom juna u Krupnju, gdje će se boriti za plasman na veliko državno finale. Međutim, za sve učesnice, bez obzira na rezultat, ovo je bio dan ispunjen sportom, druženjem i emocijama koje će dugo pamtiti.